بخملو روشه شیرینو خوشه شیرینو خوشه زمان کردی بخملو روشه. بله تماشاوانین هجا ایروجی به خلقک نوی برنامه زمان ما ام بون میوانی مالاوا ایروجی وانه ما یا دسپیکی و جه رزمان کرمانجی بی ما حتانی 21 خلقان زمان دا زمان چاواتی خوندن دناو هوا کده وکیدن جیرو پیدا امی دست به مجارن رزمانی هری گرینگ بکن ایرو مجار همه دست بکی کته در رزمان ده چیه بیناساوی چیه اما ایرو برفرهی لسر بسکن لبری کو ام دست به رزمان بکن پیوست ام هنک تشتان لسر زمان ناس بکن زمان چیه به تایبتی زمان کردی زمان نافگین را گهاندن مروفای بریا زمان مروف هنک تشتان به هفدورا پارود کن هست و رامان خواه رادگین هفدو هر وها زمان چانده زمان ناسنامه مروفانه زمان کردی به تایبتی دکوه ناف بشن مالباتا زمان هند اوروپی زمان هند اوروپی گلک زمان ناف خود دحوینه یک جواجی زمان کردیه بله امین ها دست به وانه خواه یا کتاب کن بله شاگردنا هنجی بخیر هاتن ایروجی وانه عمل سر کته چیه پیناسا کته چیه وکیدن کته حتی کودره برفره دبا ما گود بریانها ما هاوک نویساندن او هاوک ما کرن کته لایرو امی بهفدوره کته وک رزمان ببن نه وکید نه به هاوکی ده چاوا کته بکن لی بلی وک رزمان ام بهوینا که هون باش بال خواب بدنه ده ام بهفدوره وی آنهای خواب پارو بکن نهاجی امی وانه اخواه دست بکی کته ببن کته به ده آوائن تیگوتن کته و کیته هر دو آواجی راستن نابه که ام تمیجی هر تشتی را مطلق دینن ما گود کردستان مزنه و هر بشه که کردستانی به زاراوایی که به هفدوره ده آخوون نابه که ام زاراوای خالی سر زاراوای هنه کدین ببینن ام همو گوتن به هفدوره لسر ناوی وانه خواه بنویسن کیته چیه؟ کیته او بشه پیوه کو بیک جاری را جده و مروف درد کهوه او بشه پیوه کو بیک جاری را جده و مروف درد کهوه کیته جیک حیا 5 تیپان پیکتی چاوا یعنی نهامی میزینن دست پیکی مگود وانه اما چیه؟ وانه رزمان ایرو وانه اما لسر رزمان یعنی قانون قواعده کو زمان لسر چه دبید مجار اما چیه؟ مجار کیته یعنی جی کیته نه؟ مجار کیته یعنی جی کیته مجار اما کیته یعنی جی کیته بیناسا کیته اما گو چیه؟ کیته هر بجی دنگه کو بجاره که راج دوی مروف درد کوی بشا پیگه کیته وک بیناسا بشتی جد خاله تیپا گرفته نویسین نه کیته بیناسا او بشا پیوه یاکو بجاره کیره یعنی به دربه کیره بجاره کیره جده و مروف درد کوا جده و مروف درد کوا
كتا بيناسا او بشا بيوية ياكو بجارة كيرا يعني جي بدربة كيرا جدوي مروف درد كيفا واتايا وي هات فهم كرن نها جي امي بيناسا يخو تمام بكن جخوا پشتی بداوی بونا هفو که خالته نویسی کتا ج تیپه که حتا پنج تیپان پیکته پنج تیپان پیکته كتاب ناسا او بشا بيوي ياكو بجارة كراج دافي مروف درد كفا كتاج تيبكي حتى بينش تيبان بيكتي چاوا يعني چاوا جي تيبكي تا بينش تيبان ما قلت تبي واكو هجماري تيبين دنگدير تدا گلك بن يك بي حتى بينجابن او بيواما گو تيبكا دنگدير بي چند كتايا يك كتايا گو دو تیپه دنگ دیر بین دو کتنه سه تیپه دنگ دیر بین سه کتنه چهار تیپه دنگ دیر بین چهار کتنه پنج تیپه دنگ دیر بین پنج کتنه نها جی امی دست بکن لوی داره کیته یا یک دنگی امی جی یک دست بکن کیته یا یک دنگی یا یکی کیته یا یک دنگی چاوا یعنی کی کیته یا یک دنگی بده من؟ جخوا تیپن دنگ دیر بتن آثار خود بین کیته بس ام دخوازن بی وک خودی واتا او کیته یک بین از هر بجی از تو او ام هون او یانجی ام بیجن آش آل آف نه تیپا که دنگ دیر تیپا که دنگ دار لجمع لبالی خودی واتایه که او تیپا کته یک دنگی تیپا دنگ دیر بتن آثار خود کاری ببین کته مینا ناوی آزاد نه آزاد آزاد ما قلت اف بتن آثار خود کاری ببین کته نها ام بينا د كتايا دو دنگي ده ببن لبالي ام تمام بكن نها لفي داري دو تيبن ام دخوازن باي وكا كو سي تيبن و كتايك بي ام بيجن شر نا شر بير سال هر بيجي كتايا يك دنگي ج دو تیپان و سه تیپان جی پکتی آش آل آف شر سال سه تیپ به دو تیپان یعنی به دربه گیرش دوی ما درد کوی یعنی جی به جاره گیرش دوی مروف درد کوی گره کوی اگه ام های جی هبه دو کیتایا دو دنگی یان جی کتایا دو دنگی اما که هب همویان بنویسه کتایا دو دنگی وک کی مناکه بده؟ اوین هر بجی اوین وین بو چند کتا؟ دو کتا چما دو کتا نه؟ جبر دو تیپین دنگ دیر دناف دا جی خواه تگرن هر بجی کی جی دکاره مینا که بده کرم که؟ اورکش اورکش هر بجی مینا که کی دین؟ ایریش 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 هر بجی جخوان اف ما قد
تیپه که دنگ دیر به تنها سری خواه دکاره ببن کتایک وک ای به تنها سری خواه بو کتایک ریش سه تیپن لی بله کتایکه هر بجی جاره که دن ام مجاره خواه وگرن کتا پیناسا یعنی تعریف پیناسا پیناس کرن ام ناس بکن کتا چیه او بشا پیوه یا کو بجاره که را جده مروف درد که و کتا جتی پکه تا 5 تیپان پکته کتا یک دنگی ین دو دنگی کتا یک دنگی مینا آش آل آف شر سال نه اف جه دو تیپان پکته اف هر دو میناک شر و سال جه سه تیپان پکته کتا دو دنگی اوین به تناسری خواه بو کتایک وین سه تیپن لی بله تیپه که دنگ در جی خود ناو ده دیگره بو کتایک اورکش ایریش اورکش خواه هونجی دزانن ناو باجار عموده بری دمک درش به ناو اورکش دهات ناس کرن اجی آگاهیه که اونجا خواه بگرن و باش بین اوین اورکش ایریش جبو ویده حتی کتاب دیدنگی پر سوا هنه اگر حتی بفهم کرن ام هرن ملدی کتاب سه تیپ یعنی سه دنگ جوخا تیپ دنگن کتاب سه دنگی کتاب سه دنگی مینوا که کنها معانی زمان ام نها چند میناک جیبینن کو او میناک دناف ده سه تیپین دنگ در جی خواه گرته بن کرم بریوان؟ دبستان هر بجی دبی چه بریوان؟ دبستان دبی چه؟ چیه؟ بس هر بجی دبستان نها لور اف کتا دو تیپه نه بس سه تیپ تان سه تیپ لور شاگردنو جخوا یعنی وقت بیجی گلکی کس دپرسنجی دبیجی کتا گرگا لکو داره بسکناندن جی کومروکته داره حد به دوی جهی ده کتا یکا دبستان هنک دبیجن دبستان یعنی لگور زمان خواه بچکی لوازی درد کوه دبستان لگوری راحتی او کوجده به من در کوه او کته ام میناکا که دی ببین یا سیدنگی کرم که ایریوان هر بجی هنه که دی میناکا خواه بیجن کرم که زوستان هر بجی سرهلدان میناکا که کرم که برخودان سرهلدان یعنی ام بنویسن برخودان برخودان اف کتیا چندنگیه کتیا سیدنگی نه پیشی کتیا سیدنگی کتیا چند ته پیشیامه کتیا چهاردنگی کتیا چهاردنگی مینا که جمع هبه جی چهار تیپا لی بله جی چند کتیا پکته کتیا کی پکته نه تمام ام بنویسن ببورینا ببورینا بو چند کتا؟ چار کتا لگوری زاراوای هنگ دبن ببورینا هر دو جی دبن مناکک دی؟ لیکولینر هر بجی باحث لیکولینر
لی کو لی نر هر بجی بری و 1 2 3 4 چند دنگن 4 دنگن چما جبر 4 تیپن دنگ ده دوی هوا که ده دوی پیوه ده جی خواه دگرن هات فهم کرن باشه نها جی اموارن کته یا 5 دنگی کته یا 5 دنگی یا جی 5 دنگان پکتی کام بیشتر میرا که جمع هبه تمن درجی نه عمره درج تمن درجی تمن درجی دبیت چه دبیت تا من درجی bu çend denk bun 5 denk ne temendreci kiji Zivistan sara ev havokti avok havokti divi peyvek ji 5 ketean pek were minaka kiti berbalaf kirin yani بعربي دبيجن توزيع ببورينن ام جارنا بيبين عربي بيك دبيجن جبوك بفهم كرن يعني اما خلق رجاوي كردستاني جبر ناو عربي ده دمك دريج معنا جبر وي هناك بيب هنا ام فهم جيتكن لي ام تخازن واتاوي مطلق به جبو تماشفان جي زحمتيا نبينن لي ناي واتاكو ام هرتشي بزمان عربي بيجن هناك تشهنا ام جوار دبيجن جبوكو ورا فهم كرن بله بربلاف کرن دبیت چه؟ بر لاف کرن bu چند کیتا؟ 5 کیتا نه؟ تمندرجی تمندرجی بربلاف کرن بربلاف کرن ها فهم کرن ام دست بگه و دوباره بکن شخواب وانه اما ایرو رزمانه نجار اما کیده یانجی کتن هر دو جی تنه و گوتن یعنی ام دکارن هر جار بیشن کیده پیناسه او بشا پیوه یاکو بجاره کره جده و مروف درد که کده جتی پکی حتی 5 تیپان پکتی جدنگه که حتی 5 دنگان پکتی و جتی پکی حتی 5 تیپان پکتی نها امی ما ای دنگ برن نها امیل چه وگرن لی تیپان وگرن کده یک دنگی آش آل آف شر سال لور دو تیپن و سه تیپ جی لبلی خدیواته اکن و کته اکن کته دو دنگی اوین ارکش ایریش کته سه دنگی دبستان برخوادان کته چار دنگی دبورینا لکولینر کته پنج دنگی تمندرجی دبی تمندرجی یعنی عمر درج بربلاف کرن حتی برپرسه و هنه هات فهم کرن بله نها جی امهرن یه تیپا بله اولو نها جی امی کتا لگوری هجمار تیپان ببن یعنی جارنان جی ام بیجن باید درج مرا درد کردن لی درد کردن دو کیت تنی جار نوای کشاشتی مرا درد کردن ام تیپ نازی درد کن دیکن جبو ام ویجی هایجی هبن نها امی ناس بکن کتا حتی چند تیپان چی پیکتی ما کتا جی یک دنگی حیا 5 دنگی به نها جی امی کتا جی تیپکی حتی 5 تیپان ببن یا ام بیجی کتا یک تیپ
کتەیە دوو تیپ کتەیە سێ تیپ کتەیە یەک تیپ کتەیە یەک تیپ چاوانە تیپن هەر بژی ئا ئە ئێ ئە ئی ئۆ ئو ئو هەشت تیپ هەر هەشت تیپژی تیپên dengdêrin tîpên bidengin a e ê i o u ev kiteya yek tîp kiteya du tîp wek beriyan heme bir ez al her bijî al ol êş ne em yek dî servedî beke al ol êş ah her bijî ah çend tîpin du tîpin ne kiteyeke lê belê du tîpin a le yek dengdêr yek dengdar ol êş ah niha jî em herin kiteya sê tîp kiteyeke tenê lê belê sê tîpê hebin şêr her bijî şêr mînakek de jin her bijî yekî din şer çav şer û çav kiteyeke tenê lê belê çend tîpin sê tîpin ne şêr jin şer çav niha jî em kiteya çar tîp û pênc tîp bibin niha jî ji xwe em jare me destpêkê kiteya yek tîp me got tîpên dengdêr ne heşt tîpin kiteya du tîp al ol êş ax kiteya sê tîp şêr jin şer çav yanî kiteyeke lê sê tîpa digire nav xwe niha jî em herin kiteya çar tîp û pênc tîp kiteya çar tîp kiteya pênc tîp kiteya çar tîp kiteyeke ku ji çar tîpan pêk were kurd her bijî peyva kurd gund her bijî stêr yan jî em dikarin bêjin stêrk şikeft şikeft ew dikeve nav beşê pênc tîp de kurd gund û deng yan jî ceng ne îro şer û ceng e ceng ev kiteya çar tîp ji çar tîpan pêk tê lê belê xwedî kiteyeke tenê ye tîpeke dengdêr tenê di nav xwe de digire niha jî em herin kiteya pênc tîp kiteya pênc tîp çi ye wek çi wek niha mamoste anî ziman şikeft ji çend tîpan pêk tê ji pênc tîpan ne yek du sê çar pênc pênc tîpa pêk tê di nav de tenê tîpeke dengdêr heye şikeft mînaka din stran her bijî stêrk
va peyvan kitte bikin. Jiber biten asari xwe kittena. Niha em bêjin stranbêj. Ev peyva dirêj. Ku ji çend peyvan çend tîpan pêk tê? Ji 8 tîpan pêk tê. Lê belê çend kitte ye? 2 kitte ye. Ne? Stranbêj. 2 kitte. Em bêjin dengbêj. Dengbêj 8 tîpin çendin? 7 tîpin di nav de tenê 2 kitte hene. Hat fêmkirin. Em mijarê ji nû ve carekî din hevdûre vegerîn baş bala xwe binê de. Kitteya yektîp. Kitteya yektîp me got tîpên dengdêr bi tena serê xwe dibin kitte. A, E, I, O, U. Wek azad. Ne? Êrîş. Evîn. İnsan. Kitteya du tîp al, ol, êş, ah. Çend tîpin? Du tîpin. Yek dengdêr e, yek dengdar e. Yek bi deng e, yek bê deng e. Kitteya sê tîp şêr, jin, şer, çav. Kitteya çar tîp Kurd, gund, cenk. Çend tîpin hemû? 4 tîpin ne? Kitteya pênc tîp şikeft, stran, stêrk. Niha ji bo va gelek dibin şikeft, stran. Ev wek em bêjin kirpandin heye di nav de. Kirpandin ew di pêşerû jî demê bo bide naskirin çi ye? Lê belê di wataya xwe ya rastîn de ev e. Şikeft, stran, stêrk. Niha em çend peyva binivîsin û dikarin wana bixin kitte. Tamam. Serbilindî kî bêje dibe çend kitte û her kitteyek çend tîpe. Serbilindî kerem ke? Serbilindî. Erê. Ser. Bi. Lin. Her bijî. Dî. Lin dî. Serbilindî. Ev kitte çend tîpe? Kitteyeka lê belê sê tîpe ne? Bi tîpeka û kitteka yani. Kitteyeka lê belê 2 tîpe. Lin sê tîpin. Her bijî di do. Şerxwazî. Sê dengê. Erê. Ya ew Şer. Xwa. Her bijî. Li vê derê şer çend tîpin? Kitteya çend tîpe? şer sê tîpin. Kitteya sê tîp. Kitteya sê tîp. Ew jî Yadî di do. her bijî. Bin dest. Derîva? Bin dest. Bin çend tîpe? Sê tîpin û kitteka. Erê. 4 tîp. 4 tîp û kitteyeke her bijî berîvan. Belê şagirtino yani dema hûn jî li malê xwefêrî yani kitteya bikin. Wanaya xwe lê vegerin. Hûnê nefsa vî rêbazê ku niha me li ser de pê dayîn û hîn li gorî wî rêbazê xwe perwerde bikin. Piştî wê wanaya xwe baş xwend, hûnê çend mînaka ji xwe re li binî binivîsin, wan mînaka li gorî tiştê ku we fêm kirî şîrove bikin. Wekî niha li vir me serbilindî, şerxwazî, bindest ev peyvana me nivîsandin, herêkî ji were bû bersiva xwe gotin, ew bersiv jî bi hevdûrê me yek par vekir şîrove kir. Eger pirsê we nemabin, em ê wanaya xwe bi dawî bikin. Pirsê we hene? Eger tiştek nehat befêmkirin? Belê niha jî em dawî dikin. Belê temaşevanên hêja em gihan dawiya vê wanaya xwe. Em bihêvîne ku we sûdekî baş jê wergirtibe. Hûn jî mîna va şagirtan li malê
يعني دماون تماشا دكن وانه ما يكونها لسر اكران ددنا جواره ديار كرن وني وانا باش لسر بسكنن جبوكو خوندن و نویساوه بپیش بکوه نهاج یم خاطر خوش بخوازن حتی خالقك دن ببینن خیر و خوشیه ده بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی